Eweche magwala nyakro magajwang. Jolupo mawuok e gwenge ma Baringo obago ng'anyo mano kadho wedhi makono mano ka gikwedo chik mar tend lupo makoro chuno gi tiyo kod tonde mago mag lupo mag inji 4 mano ka giwacho ni ok migi yud rech maromo e kinde ma gintiere Kilua. Jolupo go wacho ni chik makamano tamo gi yudo rech ma en yorgi mano mar yuto mapile ka pile kendo koro miyo ngima gibedo matek. Gilero ni rech magiyudo dok chien ahinya e kinde ma puothe bende koro ok tim maber kaluwore kod oro ma osebedo e gwenge makono. Jatend migawo mar pur kod pith e kaunti ma Baringo Rispa Chepkonga korka kore osingo mar yudo yo makare mar konyo jodak makono. Tunaomba msaada kutoka serikali kwa sababu hapa tuko na watu karibu 3,000 wanapata household karibu ni 600. Ndio chakula yake anaenda kuteka samaki ili watoto wasome kwa shule. Sasa watoto karibu 10-20 sasa wako hapa jana shule mpaka sasa. Tukienda huko kuna madam wako kwa fisheries. This must go kwa sababu amenyasa watu wetu. Tukienda huko anaharasi watu. Hakuna kitu kingine tunategemea kwa hii kokwa. Kazi yetu kwa kokwa ni samaki. Kilio yangu ninalilia serikali. Mtu angalie, hakuna kitu kingine tunahitaji ni neti tu hii tunatumia. Samaki na hii neti ile tunakuwa tunatumianga. Hii njine hakuna kenye inafanya kwa bahari. Unaweka hata kikaa 3 days. Hakuna kitu. Bado unaenda kutoa na kuleta nje. Na unategemea nini tena? Kitega uchumi ya eneo hili ni moja, ni samaki. Na kutega samaki sio mbaya. Lakini tumekataa ukatili ambayo maofisa wa shirika la fisheries wavenye wanatufanyia. Tunatega hapa, wanaenda huko, wanachukua samaki yetu, wanaenda kushika na kwenda kusika. Juzi recruitment ya fisheries ilifanyika. Watu waliandikwa kazi around 15. Hata moja kutoka Highland hajaandikwa. Sisi watu ya Highland tumenyanyaswa kwa muda mrefu sana.